Kani-kani Akashvani Shillong ke khubor man puli di kesan li jana kimat bakong samju ke khubor. Yatai ke Lok Sabha ya ke Andro Railways Amendment Bill 2020. Aj menjur ke Sarkar India bantau arklur khandai pusan lak tili ki yeng ban penyo yeng sa bakambha yakin nong senong beduk. Beli pedau Menteri Rangba Konrad Sangma ya umau nong rim jong ke Shillong Roadway Project bahaka jeng lut ke bah si spa ni pusan klur tengka. Bat hadian si benai tam long biang ki kelas kumba julong haka skul ba ni ho. Ki kubor ki babnya. Kayin dorban Lok Sabha kelai kran yatai halor ka Andro Railways Amendment Bill 2020 nak ke benta ba ke dorbar kan pediang ban yo pat ke jung menjur ban penlong an. Habawan rakyat ketika Andro hak dorbar, Menteri Ketenat Railways, Akashvani Shillong, Ong ba katong jong ketika Andro kalong ban kampen bah yakir kom ajing syakri hak jing penyat rel. Shillong ba sipos na mensyua kamang tengka nak benta Ketenat Railway kalong kumba ar pundai hajar kelur tengka. Kat ba menta kalong ar lak sanpu ar hajar kelur tengka. Habakren halor ka Railways Amendment Bill 2020 Manoj Kumar nagaseng Congress ulaban pa ke jeng sngo bakatay ka bill kan plelat ke jeng IT security shimet ki company ne ka privatization ya ka railway. Susu MP ke Congress ulakren ru halor ka mat ka bayday ba ka door ticket ka barem ban syonglet jinglet daki rel Vande Bharat. Menteri Ketenat Rural Development Joko Sarkar India Shivraj Singh Chauhan ulong baka sarkar kla aj menjur banisna ya ar klur khandai pusan lak teli ki yeng sa nakabentai we ni ki bri ki beduk hakari. Haba ajin kren hak jingelang bat kilat pathai kubor ha New Delhi nen kesingi Chauhan ulong ba on pensna shu sa ar klur teli ki yeng beduk hakini kisan senam ki banwan. Susu Menteri Ulong bahapo ke PM Awas Yojana Rural lamang pisa na kabentar lai pupra lak teli ki yeng badung bala pelat ya kamang pisa ka balong palat 10,000 nrius pak lur tengka. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma nim kesengi ulapli ya maunong rim bantai ya ke Shillong Roadway Project kabalong ka roadway kit passenger ka baningkong jong ka jela Meghalaya kabadan halum Shillong viewpoint upper Shillong ka jingpli perdayo te umonong rim kalong hadien ba ka president kari India ka Draupadi Murmu kalabu yo te umonong rim ha ka basdang jong niusnem ha ka khanri tere uklalengkon bat kani ka Shillong roadway project kalong ka project ka bahetam jong katanat jongok kai perthai ka jela ha ka liang ki jingte jingsina kabaka jingken ye ka jinglut ha ka te project kan poi kumba sispa ni pusan klor tengka hadin bela de psna ye ka te roadway tang bakan plelat ban yo i ki jing itnat jong ka Shillong hendrei laru ban yo i ya ka pung yam bat ki jakasau dong jongka ka te roadway kan pendunai ka jing bampor ha ka le kawan kan pendunai ke jeng khap ngak kali bat kan penklan ru ya ka kam jengok kai perthai Menteri Rangba ul IT ya ka check ka ba siklur sanpulak tengka syakariat laban dorbar pelun nak benta ban pendan kami ke jaka jongka bantai ya ka Shillong Roadway Project haba ajing kran ka jingilang Menteri Rangba ul ajing ro ya ki jingile minot jong baro ki bede benta ban penulong ya ka te project hak baulo ong ba klasim por sausnem ban poi hadu ni mau jam ubah pedeng ki babun ki jing nadu ka benta ban yo ka jaka ka badan kam ban penyat ya ka te kelenti bat ki jing yo jing bit hadu ka bathau ya ka Meghalaya Roadway Development Authority ka ban pet ban kmi ya ki kendon ki bede ba ka jing sngan bat ka jing yo license Ulampang ke yin robar thawan ke Meghalaya Thomas Sangma nim ke singi ula peniat ya ke jingelang jong ka High Power Committee HPC ban kemi bat jurip halo ke jingya seprang ka kam ha ka bate ke yin robar thawan ke bathamai ha mau diang hadin bawai ke jingelang ulampang ula pentip ba ya ka por balabu ban pendep purai ke jingte ya ke te ke yin robar thawan bathamai la kam penjelang
dakajung tmu ban yo pli ya ka haswa ka dorbar senrai jong ka dorbar tawan ha usnam arajar arfusan kajing penjalan por ban pendep ya ketiga jing tei kalong nakadaw ba kajing sna ya ka dur jong ka bat ya ka tunum ka bapelun jong kajing tei ki khambam por bat dan kamru bandale benya sanibha kadi ka kubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong. Kani gadai ka Akashvani Shillong bat mentang ini beteng ye ki kubor ki berang sa. Menteri rang ba ka Meghalaya Conrad ke sangma ula kedau sa hello ke jing tri kam ba jong ka CM Connect program. Ha ka bayarap pen bet ye ki jing sokya ki ba pen pa ki ri pat ba bet shaki bor ki bedi kimi. Ya kani menteri rang ba ula keren ha ka lempung jing elang ka balalong hanong stan West Khasi Hills. Ka CM Connect program kabala pelat pat ba hau benai rempang mata usnem kala pelila dikipat ba kum kerensan bakin pensngowe lagi jing ban keli ginu jing keli beki dan kamban tip bat ru ban bakin ai ye jing ai jumut jengki bet cak sarkar ka CM Connect kalong kabala ban penyeso online offline bat ki IVS platform kentup ye kerensan social media kum ko WhatsApp ki ban pensuk ye ki brio ban penyeso Hakati gelempung jingelang menteri rang ba ula pediang ru iki katu kat ni jing dawa jong kasnong. Hakabede ba jing kerpat ban yo e kamaran ni lekai. Hasnong mautung keper bat ia ka program ai jing hikai pentibet iki samla menteri rang ba ula penbena ka INR ba shipho klur tengka balamang na kabenta ban sna ye kamaran ni lekai ka bala sop artificial turf. Hakabede ba kajingdon kam zaka ban sinai ki project pendroi menteri rang ba ul penslur ki pa nong song snong ban ai kajing trelang ba ka sarkar na ka benta ban kenti ka roi ka man leng ba ki jing te jing sina Hakabede bat ki ram na ka benta ki self help group leng ba ki bank menteri rang ba ul ong ba onra e kani kamat sa ka menteri pelatang ka jang ka sarkar India ka Nirmala Sitharaman Susu Conrad sangma ula penpau ye ki jing tmu ban sina ye surok na mau sanong jri ha kabal kmi lenti ba kamang tengkana ka benta ka project kan poi ha kini ki lai benai ban wan ka ba ula ong ba ka surok kalong kesin jam ban kenti ka khai pateng sadu sabari leng ba ka than Ka school ba Northeastern Hill University ni hu nin kasi kala yo penlong biang ye ki kelas kum bajulong na kabentaki kedan puli undergraduate bat postgraduate bat ru na kabentaki professional course hadien ka jengkhang kabala ne la jan santayo President ka ni husu usandi sotun ulo ong ba ka ni husu klasim ye karai ban sya biang no ye ki kelas bakin long kum bajulong na kadaw baki samna puli kila du kelas mentala palat sibenai ha ka jing penlong ye ki persya bat ye kani karai President ka ni husu ulo ong balasim hadien ka jingi pli jumut bat kinong hikai ha ka ba ye ki kelas lasdang biang ha ka sibalang hadien ka jingelang jong ka academic council kabalayatai halor ka academic calendar balapan thamai Kaseng kinong Rep Hill Farmers Union HFU West Khasi Hills District dakajing trelang bat ka office u district horticulture officer ila rakhi ye kasikar pang kinong rep ka Meghalaya Farmers di ka basan nin kasngi halor ka phang pedeng kinong rep kide kinong pendap penbiang ye ka bang u deputy commissioner ka West Khasi Hills District u ba Garrett LNS Dykes ula banjur halor ka benta kinong rep ha ka imlang salang ha ka baulo ong ba ka bam kalong ka benta ka kongsan e jo jing im bat lo kentu ya ka sarkar bakan simkhia kongsan ya ka rep karyang rengkat bat kiwe de kitna trikam na ka benta ka jing san ba ka jing bet jing biang jo ka jelahi bra ko we Susu UDC ula khot la wer ki he officer na katnat agriculture but horticulture ban penyeso lem ni kinong rep bat kisinat trikam jongki bat ru halor bat ru la kuntu de kita nak terekam ban lum jing tho ye ki jing tep na tan rai bat ru ban penlong ye ki jing le jurep bat sor jamin ya ki jakarep kat tu gani ko khubor kala kwat ka bala poi shapin ka bala wan shapin ka Akashvani Shillong ini so mantap ka Daily Station na ka bentaki khubor ki ban wan naka